ठ्यामठ्या निगो दशक नि सोंगो नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्मसँगै ठिठी गतिविधि खण्डयावगो सक्सन सुगय ख ठोसँगै नाय प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य नेतृत्व लुम्बिनी केबे नेपाय नेवा वज्रयान बौद्ध धर्म अनुसार सोनिगले विद्यमान ज्याचोंगो बहाबही जोलक बाछो डेकेको योजना सार्वजनिक जो ख उग योजना अनुसार सोनिगले 15 फयावग नगर व जिन्सिमिया वग टेमुका लुम्बिनी बाडेको प्रचार जो खन सक्न सुगय 15 फयावग टेवाजको बाहा डेकेको यो सम्भव खम हो थला छौ नाक छिचेको अथवा सक्षित जानकारी बिगु सम्म जुल गुगो न विदेशीको छु कठाई ग्वाली मकासी मुक्क नेपामिटेको ग्वाली डेकेको योजना कथा उगो बा डेका ठम ठ कोचावे टुंको गुटो थोबारे खाइसनो सरखुनिएको नेपाल भाषा टाइम्स निपौ यटसपति सुरेश किरणीय छपु चोसु प्याङ हो उगो चोसु नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्मसँगै गोसाले डेको उगो बाई बारे संक्षिप्त उल्लेख ज्याचोङले सर्वसाधारण जानकारी लागि छौ भिडियो डेका उजुल उगो चोसु भिडियो डेका फेसबुक व युट्युब अपलोड या त चोमी सुरेश किरणीयके मौखिक स्वीकृति कया थन अपलोड या नउजुल थुकी दुठ्याउ फोटो त नेपालीज बुद्धिस्ट मोनिस्टरी फेसबुक पेज साबार या नउजुल तो लिंक छया या ग्वालना दिम राजभाइ साके त छताम बे सुबाडो आ न्यानादिस सुरेश किरण जो चोया दिगो लुम्बिनी सोनिगय बहा नाङ चोसु ठट्न्याई बुद्ध जन्म जोग लुम्बिनी केव विश्व यता किनबग नेपाय छौ जो मरुगु सम्पदा जुइटुको गुटो तो नेपाय धार्मिक स्थल जको मखो छौ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल व उकिय नाप नाजागो पर्यटन केन्द्र न जुइटुङ्कल लुम्बिनी गुरु योजना कथा अन ठिठी देश ठठौगे शैली बिहार डेकेको ज्यान्याको ख ठिठी देश बिहार त निर्माण याको लागि लुम्बिनी गुरु योजना छौ बिस्क क्षेत्रीय बिहार हो उगु क्षेत्रीय ठाउँकने ठिठी देश मुक्क पिनिगो बिहार निर्माण या टंको गुटो उकी मड्या छिनसंगो ठेरबारी बिहार खस नि गुङ्गो महायानी बिहार ख तो नि गुङ्गो महायानी बिहार मध्ये छौ ख सोनिगय बा वास्तुशैली डेका टगो नेपाली बिहार नेपाली बज्रयानी महाबिहार लुम्बिनी फुक्क बिहार चाल टुङ्का जको मुनुट ठो बिहारे डुआउने अन्छौ बिस्क कठय शान्ति व अध्यात्म महसुस या टुङ्की अटिक टजको डेका ठो बिहार अन्तत लुम्बिनी दुने नेपाली प्रतिष्ठा है चोन्यका बिउको महसुस याका बिउ बिहार डेकेको ज्या डठुई अनेक ठाकुको अवस्था वो खसा आ ठुकिए निर्माण सम्पन्न जुइटङ इलेटासा ठोज्या संलग्न ज्यादिपि सकस्या सन्तोषे सासलाना चोङडो ठुक बिहार निर्माण ज्या नेतृत्व याना दिम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय फुलाम कुलपति प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य कथा लुम्बिनी डेकाटको ठिठी दिए बिहार मध्ये ठो दक्ले चिको क्षेत्रफल दुन डेकाटको ज्याचन तो बिहारीय कुल क्षेत्रफल नसमेत याना 1 बिघा अर्थात 16 रोप्ने जगडो नेपाली भाषाले वज्रयान बिहार निर्माण याउलाई नापा धर्मोदय समा छौ गोसा न्यने हौ ज्याचन ठुकै लागे धर्मोदय सबै त लुम्बिनी जगन बिहाट हौडो अन धर्मोदय पाखे मायान वज्रयान व ठेरबारीना सोङली यान बिहार डेका डठु स्वयम्भू मा चाहिँ ते पलिष्ट यागो योजना हौ ख तर अनु महायान व ठेरबारी बिहार डेकेको ज्याजुसा वज्रयानी बिहार डेकेको पलाटा मन्याट ठो ढुङ्गाले डाक्टर केशव मान साक्य लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष ज्यादिको इले वज्रयान बिहारीय लागि अलगै जग्गा बिउ खप्या हो ख तर प्रक्रिया न्याना चुचो है डाक्टर साक्य कार्यकाल कोचाउले जग्गा मख्न ठो अवस्था धमाबटे गुरुमा पाखे लुम्बिनी थपिनिगे जग्गा बिहार डेको सा जुटैको प्रस्ताव बोल ओके लागि खन यतना चोचो है लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष कर्मा साङ्गो लामा वज्रयानी बिहारे त अलगै जग्गा बिउ खङचुल जग्गा प्राप्त जीव बिहार निर्माण ज्यान झाका छ त टाटा ठोबाय स्वरूप ये छुसे बहाली से जोला आटाई तर प्राध्यापक डाक्टर वज्राचार्य ताफो कठ ठो छुसे बहाली से जोला उ बारास मुखो ठो बहा डेकेको लागि बहा निर्माण सम्बन्धी फलाङ्गो ग्रन्थ उल्लेख ज्याचुङ विधिया त फुङ नालाका ज्याजु ख महापण्डित आचार्य कुल दत्त हमेशा संग्रह यनाटको बौद्ध ग्रन्थ क्रिया संग्रह पञ्जिका नेतनाटको विधि अनुरूप ठो बहा डेको ख उगो ग्रन्थ बिहारीय भौतिक धार्मिक व दार्शनिक पक्ष नेतनाटको ग्रन्थ मर्याचङ छुसु पक्ष तासा सोनिगय ठिठी बहा बैठ सुया पुङके उज्याजु ख इतिहास सुएको खसा सोनिग दुन डक्ले लिप डेको बाहर हेगो छुसे बा ख थनी 372 डोचा जुजु प्रताप मल्लै पाले उगु बिहार डेको ख वन कच्च बाजक ख पुङ बा मरेको गुला अझ यक्वे डेट उंगल जुइमा छुसे बा डेट उंगा वया लिप छौया बा डेको मर्नी
अट छुसेबा निर्माण जोग यहाँ 372 डन लिप निर्माण जोगो नापाङ्गो बज्रियानी बाट हिगो ठोया लुम्बिनी यागु बाख ठो ल्याखन ठुकी या बिस्कह महतो डो लुम्बिनी या ठो ब्यार डेकेको लागि माओ खर्च फुक्क दान व चन्ना पाखे जग मुंको ख प्राध्यापक डाक्टर वज्राचार्य कठ ठो ब्यार निर्माण ज्या आटक 16 करोड सुया अपो खर्च जुइटुको डो वो फुक्क ठीठी डाटा पाखे चुलाओ ख उकिन ये महानगरपालिका पाखे छोडन 4 करोड सुया अपो डा ग्वालियाओ ख उग डा पाखे ब्यारिया निट जायट मागो छा लुखा खापा आदि सम्पूर्ण सियागु ज्याजु ख उलिन मगाउले मनपा आ हन मिएको 6 करोड टक्का बिगु जुगुडो ठो टेउ पाखे बाय टोनासियो तले टल्ला चिकन अपलागु ज्याजु आचंगडो ठो बायक बाह्य क्वापाड्य कर्ण साक्य व योगेन्द्र साक्य परिवार पाखे चुलाओ ख छिबाड्य समुद्रमान वज्राचार्य पाखे वज्र टाटु मण्ड बेखारत्न साक्य पाखे वज्र सट्टो सिद्धि रत्न साक्य पाखे सहस्र फुज लोकेश्वर भाइ राजा अर्थात् द्रव्य रत्न तुलाडर पाखे सारे पुत्र व मोड कल्याण छत्रराज वज्राचार्य पाखे ढाका ट्याटपे निमसिंह पञ्चवीर सिंह तुलाडर पाखे प्राप्त जो ख आ पलिष्ट या लियोन दनिमा आगन्त्य चाहिँ सुभाष रत्न वज्राचार्य पाखे चुलाओ ख आगन्त्य पलिष्ट या ढङ्कलकी बिहार फोङ्क डेके कोचै वयान लेप ठुकेट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हे नेपाली महिषका बिकठ टजक उलेजे याउटका मोटी ट्याचनो ख प्राध्यापक डाक्टर वज्राचार्य कनाडिल बिहारीय निर्माण सम्पन्नला आटक जोग मर्नी एन ठन वैपे मनोटे लागेटा आस ठो बिहार आहे आकर्षणीय केन्द्र ठे जुइंगल लुम्बिनी तीर्थ यात्रा वैपे मनुट छन्यन चुन्माल रास धन चुनिगु व्यवस्था न याना टाउडो बाई पिनी डिगी छेदना टाउडो अन करिब 70 जवान मनु डेन्सिङ छौ टरंग हल व छिनिपेको कोठन दो अन चुनिगु लिसे माल रास नेगु व्यवस्था न अनिया याफु तर ठन दुने व्यापार व्यवसाय या मजु ज्या नेगु चुनिगु लागि डाँट आस मनोखंका डानी रुपे तया ठकेगु व्यवस्था दुगु व वया दाम बिहार सञ्चालन या स्रोत जिउ ख बिहारे दुज क्याप्टेन सिबी साके कना दिल ठन ठौकने न सोनिग्ल अनिसन तीर्थ यात्रा वैपे मुनट चुवा वेगुया वेकल कना दिएको ठ लुम्बिनी दुनचंग मेमेगु ब्याट सुटे 8 बजे 3:40 तर ठो छौ ब्याट आस सुटे 5:30 बजे निसे चाली सोनिगया स्थानीय बासिटे सुटेहे डना बाहा बैले पूजागु टुटप वनिगु चलन डुगलिए वया परम्परा ठन्न लागु याउ ख बाहा बैदेगु केवल स्वेबले मिखैट यही पुगो भौतिक संरचना जगमखो अन दुने नियमित पूजा पाठ क्रियाकर्म संस्कार संस्कृति आदि ठे जागु आफ्नो अमूर्त सम्पदा न पूर्ण जुया चंगदै अलेजको बाहा बैदेगु छौ जीवित सम्पदा जुई लुम्बिनी ठो बाइट न जीवित सम्पदा डेकेको लागि सोनिगया ठिठी बाले गुल्न संस्कार संस्कृति हनिगु याई व फोको ठन्न हनिगु जा जुया चंगडो अझ गुलखेला सोनिगया बाहा बैले मया टंगु संस्कार न ठन्याका चंगडो बाट आसाट के अनिवार्य रूपमा जिमाउट यु छौ जा प्रबज्य सम्बर अर्थात् पिछुलिगु ख ठुगु बिहारे न प्रबज्य सम्बरिया जा जुइ टंगु डो ठन प्रबज्य सम्बर जुइपि तासा साक्य वज्राचार्य जको जुइमा ठैगु मरो बज्रयानी बौ टर्मिटर नालाकाट इच्छुक पि न्यामेष्ट न जारबा लिङ्ग फेर पाप मयासी ठन प्रबज्य सम्बरिया की अजागो प्रबज्य सम्बर ठन निकटक या न टुङ्कल उल जगमखो बाहाबै देउ छौ वास्तव्य बुद्ध धर्मया अध्ययन या केन्द्र ख ठो बाइटन आ अजागो केन्द्रीय रूपे विकासना यङ्क्यो गोसा जुयाचौ ख प्राध्यापक डाक्टर वज्राचार्य कनादिल वेकलन तयाडी ठुकिट शैक्षिक केन्द्रीय रूपे विकास या गोसा दो ठन बुद्ध धर्म बारे सिके चा जुपि वन चा जुपि बा डिग्री का चा जुपिनुको लागि समेत ठिठी तय अध्ययन अध्यापन याके गोसा जुयाचौ दो वयान लेपा ठुकी छौ पूर्ण रूप या बाहाय स्वरूप काई तो मृत रूपमा जको बाहामको अमूर्त रूपमा न पूर्णता जागो बाहा डेका यङको गोसा दो बुद्ध धर्म संघीय टरंग महत्व दो सोनिगले न हरेक बाले परम्परागत रूपमा बाहा सञ्चालन याउ छौ टरंग संघ डेका टौदै संघ मर्स वेट बाहाटक ढाफै मखो लुम्बिनी ठो बाहाले न नेपाल बज्रयान महाविहार संघ नाटया छौ संघ निसुन डगुडो ओके नायबा चक्रेश्वर प्राडा नरेशमान वज्राचार्य ज्यादि दुसा यल खप किपु भोटटके दुजपि ओके ठिठी परे चुनादि गुडो